Ja, namenja neke spremembe, da bi naj zamenjali nekoga, nekaj, ne. Si mislim, shit, samo ne Nataše, ne nam Nataše pošiljati, prosim. Meni je ful slabo, zdi se mi, da bom bruhala in jaz moram iti spat, tako da smo kar zdaj šla. Ne, hecam se. Evo, presenečenje. Evo. Ja, jaz se ne vidim v tej vrsti vadbe, jaz sem bolj za kakšen ta ekipni šport. Tudi te vaje, ki delamo z Janom, so mi bolj pisane na kože, kakor tole. Z izdihom probajte iztegniti eno nogo, pa zadržati kolena v vzporednem položaju. Ali pa jo vsaj dvigniti od tal. Super. Z vdihom spustiti in z izdihom zamenjati. Če kdo rabi oporo roke, si pa lahko da roke na tla. Čeprav fajn je, da imate malo izdih. Oporo trenerke. Da. Bravo, easy. Super. Ne, Pa Bojana. vdih spustiti. Srdenca. Ok, sprostiti še hrbtenico, z eno roko se dajte nasloniti na podlago. Eno roko. Z eno roko nasloniti na podlago, z drugo roko povleci čez. Po pa hočete zapreti prostor pod zadnjico. Ok, zdaj, če se jaz desno roko nagibam čez, ne smem dvigniti desno stran medenice od tala, ampak njo zadržim pritisnjeno ob tla in po me zgornja roka razteguje in vleče. Jaz sem bil sfokusiran pač na samo Nives, kako izvaja vaje. Probal sem ponavljati za njo. In to je to. Kako je bilo? Super. Ja? A vam je pasalo malo, si tako drugače? Ta trening je edino to. Jaz si čist smeh. Ja, hvala. Joj, kva me v Šbocku, vem te. A nima veze. Hvala Bogu, ja volim žene, pogotovo lijepe.